केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हाणे संसदेत अर्थसंकल्प सादर केलो। हो अंतरीम अर्थसंकल्प जावन आसा। एप्रिल ते मे म्हयन्यांत लोकसभेची वेंचणूक जावपाची आसा। नवे सरकार सत्तेर आयल्या उपरांत जुलय म्हयन्यांत पुराय अर्थसंकल्प सादर जावपाक शकता। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या कार्यकाळांतलो हो 6वो अर्थसंकल्प जावन आसा। अर्थसंकल्पात दोन महत्वाचे निर्णय घेतल्यात। संशोधनाचेर 1 लाख कोटींचो निधी तयार करपाची घोषणा केल्या। तशेंच स्टार्टअपांक मेळपी कर सुटीचो विस्तार करपाची घोषणा केल्या। वित्तीय तुटीक नियंत्रणात दवरतनाच भांडवली खर्चाक 11,111 कोटींमेरेन इतिहासीक उंचायेचेर व्हरून दवरला। As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilaye, Yuva and Annadata. Their needs, their aspirations and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. सरकारान हे फावट इन्कम टॅक्सात सर्वसामान्य लोकांक कसलीच थाकाय दिवंक ना। तशेंच टॅक्स स्लॅबांत कसलोच बदलूय करूंक ना। कितेंय सवाय वा म्हारग जावंक ना। कित्याक तर 2017 वर्सा जीएसटी लागू जाल्या उपरांत अर्थसंकल्पात फक्त कस्टम ड्युटी आणि एक्सायज ड्युटी वाडयली वा उणी केली। हाचो परिणाम फक्त कांय गजालींचेर जाता। The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low or nil interest rates. This will encourage the private sector to scale up research and innovation significantly in sunrise domains. We need to have programs that combine the powers of our youth and technology. A new scheme will be launched for strengthening deep tech technologies for defense purposes and expediting Atmanirbharta. Infrastructure development. Building on the massive tripling of the capital expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation, the outlay for the next year is being increased by 11.1% to 11,111 crore rupees. विमानतळांचो आंकडो दुपटीन वाडलो। विमानतळाचो आंकडो दुपटीन वाडटलो। टियर 2, टियर 3 शारांमदीं उड्डाण येवजणे खाला सुविधा। 517 नवे मार्ग, 1.3 कोटी प्रवाशी। भारतीय विमान कंपन्यांची 1000 विमानांची ऑर्डर। रेल्वे खातीर कितें? 40,000 रेल्वे बोगींचे वंदे भारत दर्जान रूपांतर। 149 नवे विमानतळ उबारतले। 10 वर्सांत विमानतळांची संख्या दुपेटीन वाडटली।
नवो भारत आणि मेट्रोक लागून शारांमधले अंतर जातले उणे. मेट्रोचे जाळे वाडोवपाचोय सरकाराचो भर. कर भरप्यां खातीर अर्थसंकल्पात कितें? आर्थीक वर्स 2024-25 47.66 लाख कोटी खर्च जावपाचो अदमास. आर्थीक वर्स 2024-25 वर्सा 26.6 लाख कोटी रुपया कर महसूल मेळपाचो अदमास. आर्थीक वर्स 2024-25 राजकोशांतली तूट 5.1% आसतली. नव्या कर प्रणाली प्रमाण वर्सुकी 7 लाख रुपया मेरेनच्या उत्पन्नाचेर कर सूट. कर भरप्यांच्यो समस्या सुटाव्यो करून तांकां चडांत चड सुविधा दिवपाचो सरकाराचो यत्न. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.